Nacionalno obaveštajno veće, koje služi kao savjetnik američkih obaveštajnih agencija, upravo je objavilo svoj izveštaj za 2040. godinu. Jedva nas 2 decenije dele od ovog roka. Rušenje njujorških bliznakinja stare je jedva 2 decenije. To govori koliko je 2040. godina blizu i da je delom predvidljiva. Najmanje što se može reći je da će prema američkim obaveštenim službama sledećih 20 godina biti opasno za sve. Evo glavnih zaključaka izveštaja Nacionalnog obaveštajnog veća. Pod 1. Zbog težine javnih dugova, vlada će imati manje proračunske fleksibilnosti da reaguje na klimatske izazove. Pod 2. Dolar i evro morat će se suočiti sa sve većom konkurencijom kriptovaluta, bitcoina i njima sličnih. Monetarnu politiku biće teže predvoditi, jer će države imati manje kontrole nad deviznim tečajevima i količinom novca u opticaju. Pod 3. Klimatski pritisak pogoršat će napetosti između država i unutar njih. Osobito će otežati pristup pitkoj vodi i povećati migracijski pritisak. Pod 4. Kina će nastojati potvrditi svoju dominaciju u Aziji protiv američkih interesa i izvršiti pritisak da oporavi Tajvan. Pod 5. Nuklearno širenje nastavit će se dok će veštačka inteligencija povećati delotvornost konvencionalnog oružja. Pod 6. Do 2040. godine Kina će postati glavni suparnik Sjedinjenih Američkih Država u svemiru, a njen navigacijski satelit Beidou biće ravan GPS-u. Pod 7. Etnička ili verska polarizacija ostaće intenzivna i pojačaće disfunkcije političkog života. Pod 8. Proliferacija digitalne tehnologije i napredak u veštačkoj inteligenciji otvorit će put i državnoj i nedržavnoj manipulaciji mišljenjima. Očito je da su demokratije u velikoj opasnosti od dislokacije zbog zdravstvene krize, ekonomskog usporavanja i duga koji premašuje sve rekorde. Ali sami autoritarni režimi mogu naići na ozbiljne poteškoće i bit će još manje sposobni prilagoditi se novim okolnostima. Naravno, od Kine do Bliskog istoka. Ove su diktature do sada pokazivale svoju sposobnost otpornosti, ali njih muči korupcija i zavisnost o sirovinama. Primer, ako energetska tranzicija održi svoja obećanja, cena nafte biće trajno niža od nivoa potrebnog za održavanje petromonarhija. Uopšteno govoreći, diktatori su poput kolosa sa glinenim stopalima, koje ustanak može srušiti, kao što smo videli tokom arapskog proleća i kao što ćemo još videti do 2040. godine na mnogim mestima u svetu. Sama Kina koja će se suočiti sa ozbiljnim problemima starenja, a zatim i smanjenja broja stanovnika, takođe bi mogla ući u krizu. U svakom slučaju, sledeće 2 decenije dominiraće Sjedinjene Američke Države i Kina. Njihovo suparništvo dovešće do jačanja ili čak preformuliranja njihovih saveza. U takvom će kontekstu rizik od međudržavnih sukoba verovatno rasti zbog tehničkog napretka, većih poteškoća u odvraćanju od protivnika i slabljenja standarda kojeg su svi prihvatili. Ovaj opasni duopol ne bi smeo naterati ljude da zaborave da će Rusija zadržati svoju remetilačku moć u sledeće 2 decenije. Ova zemlja još uvek ima zastrašujuću vojnu silu, konvencionalnu i nuklearnu, te uživa znatne energetske i mineralne resurse. Ruska diktatura održava netaknutu želju da se projektuje spolja u Evropi, kao što danas možemo videti, ali i u Africi, na Bliskom istoku i na kraju na Arktiku, svom novom igralištu. Međutim, Vladimir Putin nije večan i post-Putin bi mogao biti grčevit. Ipak, prema mišljenju mnogih medija sa zapada, bilo bi vrlo opasno gurnuti Rusiju s Putinom ili bez njega u zagrljaj Kine. Potrebno je, kako kažu zapadni mediji, nastojati što je duže moguće sačuvati ono što je ostalo od trougla Zapad-Rusija-Kina, ukoliko ne želimo da svet uđe u 3. svetski rat.
Setite se da je upravo Nemačko-sovjetski pakt pokrenuo Drugi svetski rat, zaključuju zapadni mediji. Napetost oko Ukrajine trajala je 2 nedelje i splasnula je, gotovo neprimetno. U svakom slučaju, bez velike buke. Prvo je Vašington promenio odluku o slanju 2 ratna broda u Crno more, a ubrzo potom je Rusija objavila da završava vežbe na teritoriji svog južnog vojnog okruga. Spoljnopolitički komentator Daily Telegrapha Mark Elmond ocenio je da je to dobro i da Zapad ne treba da se upušta u nadmetanje sa Rusijom da bi saznao ko će prvi trepnuti, pod znacima navoda. U svakom slučaju da je bolje razmisliti o tome ko će poslednji trepnuti, opet pod znacima navoda. Elmond je uveren da sa popuštanjem napetosti u odnosima Rusije i Sjedinjenih Američkih Država nije nestao ni jedan razlog sukoba, a umeđu vremenu se pojavila i Kina. Autor Daily Telegrapha posebno ukazuje na sledeće. Ako se odnosi Sjedinjenih Američkih Država sa Kinom pogoršaju, Rusija će u tome videti priliku za jačanje svojih strateških pozicija. Pre pola veka Vašington je igrao na kinesku kartu da bi izolovao Rusiju, odnosno Sovjetski savez, a sada Rusija i Kina jačaju saradnju kako bi srušile Ameriku. Prema Elmondu, ako ponudi Kini strateške zemlje sa puno prirodnih resursa, Rusija može ojačati svoj položaj i naspram Evrope. Preusmeravanje izvoza nafte i gasa u Kinu daje Rusiji profit na koji američke sankcije ne mogu uticati. Zauzvrat, to pruža Kini zaštitu u slučaju istih sankcija zbog problema povodom Tajvana ili sa Ujgurima. Daily Telegraph ocenjuje da je Putin 2 puta iznenadio Zapad, kada je anektirao Krim i kada je intervenisao u Siriji. Rusija može iskoristiti pogodan međunarodni krizni trenutak za pripajanje Donbasa. Takav trenutak može biti, na primjer, aktivno delovanje Kine protiv Tajvana. U ovom slučaju, Zapad će biti razapet između 2 krize i neće biti u stanju da se nosi ni sa jednom. Pogotovo što se neke evropske zemlje spremaju da uzmu rusku vakcinu. Kombinacija te okolnosti sa ekonomskim teškoćama Evrope daju Kremlju nadu da NATO neće moći da deluje kao jedinstveni front ako izbije kriza. Elmond je uveren da o tome svedoči niska solidarnost Evropljana sa Češkom u trenutnoj situaciji sa proterivanjem diplomata. Sve ovo je izazov za Bajdenovu administraciju. On je u pravu što pokušava da izbegne sukob sa nuklearnim silama, ali ako Rusiji i Kini bude dozvoljeno da samostalno utvrđuju gde su crvene linije, one mogu da naruše granice onoga što dozvoljava Zapad, jer će biti uverene da Bajden blefira. Uostalom, ako Kina i Rusija svoje poteze budu koordinirale i istovremeno napadnu, solidarnost Zapada i njegova kontrola nad svetskim događajima mogu biti svedene na nulu. Nakon što je Peking odlučio povećanim carinskim tarifama ugasiti uvoz uglja iz Australije, jača energetsko partnerstvo Rusije i Kine. Prisetimo se da je trgovački rat Kine i Australije započeo nakon što su službeni glasovi iz Kambere zahtevali detaljniju istragu o izvoru pandemije. Od tada je Kina uvela dodatne poreze na uvoz australijskog mesa, vina, uglja i drveta. Australija je odgovorila preprekama na uvoz kineskog aluminijuma, gvožđa i papira. No, energetski analitičari iz Kine i Rusije zagovaraju rešenje popunjavanje rupe, pod znacima navoda, u dotoku uglja u Kinu, uvoz iz susedne Rusije. Naime, Kina je daleko najveći potrošač uglja, troši više od 50% svetske potrošnje. Kao poređenje, druga na listi je Indija koja troši svega 12%. No odakle dolazi ugalj Kini? Kina je, osim najvećeg potrošača, ujedno i najveći proizvođač uglja. Ipak još uvek ne može proizvesti dovoljno uglja za svoje potrebe, naročito uglja koji je visoko kvalitetan i potreban za proizvodnju metala. U 2019. godini najviše uglja Kina je uvozila iz Australije, 77 miliona tona, i iz Indonezije 48 miliona tona, zatim iz Mongolije 36 miliona i najzad Rusije 30 miliona. Takav odmer uvoza sada se zbog carinskog rata naglo menja. Kina se u potrazi za dodatnim ugljom okreće svom severnom susedu. Trgovinska razmena Kine i Rusije neprekidno raste od 2014. godine.
Prošle nedelje Vladimir Putin je najavio porast uvoza uglja prema Aziji za 30% u iduće 3 godine. Najavio je dodatnu modernizaciju železnica Bajkal-Amur i Transsibirske železnice. Osim toga, u decembru je ruska firma Elga Ugol dogovorila izvor uglja sa istoka Rusije uz pomoć kineske brodsko-prevozničke firme Fujian Guohang. Tim dogovorom bi 2023. godine izvoz kvalitetnog uglja za Kinu trebao duplo narasti. Poslanik Vrhovne rade Ukrajine Roman Kostenko predložio je da se ukrajinske rakete usmere na ruska nuklearna postrojenja. Kostenko je podsjetio da Rusija ima jednu od najvećih vojski na svetu i najveći nuklearni potencijal. Prema njegovom mišljenju, Ukrajina treba tome nekako da se suprotstavi, rekao je on za 4. kanal. Sada su nam potrebne rakete dometa najmanje do 1000 km, koje bi trebalo da budu u našoj službi i preventivno prete Moskvi, rekao je poslanik. Ukrajinski parlamentarac predložio je da Kijev uperi ovo oružje u nuklearne elektrane u Rusiji. Prema njegovim rečima, to će omogućiti ravnopravno vođenje diplomatije sa susednom državom. Moskva treba da zna da imaju nuklearne elektrane, onakve kako smo mi nekada imali u Černobilju, i da će naše rakete jednostavno doleteti tamo, uveren je političar. Ukrajinski državnici i stručnjaci redovno daju ratoborne antiruske izjave. Tako je politikolog Zinovij Svereda predložio da se zauzme Krim, priredi Pearl Harbor ruskoj floti i minira Kerčki most. Bivši poslanik Vrhovne rede Andrej Bilecki poželeo je da se Kubanj i Kavkaz vrate silom. U Državnoj dumi ove izjave nazivaju praznim rečima. Zamenik predsedavajućeg odbora za odbranu Aleksandar Šerin pretpostavio je da je takva ratoborna retorika kijevskih političara pokušaj da se igra na osjećanja stanovnika zemlje i odvrti ih od unutrašnjih problema Ukrajine. Za sam kraj ove priče, Tim Lice Balkana vas pozdravlja i naravno kao i uvek napominjemo vam da mislite svojom glavom. Srdačno, lep pozdrav, do narednog viđenja, budite dobro.